twakwakira mu program yitu Eishengyero buri gatano ndaba turi aha ndiko kwebaza ruhanga ntati yagaraka yatureta ndi Boaz wa Mongolia kandi program yitu itana ha Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanje fama korogarishero muri Kiruhura DJ Kanyamuno wakutaho program eji mu studios ikireshi nyine omukuru mushabe gashomo nowe umutekateke umukuru wa NRM muri Kiruhura nowe General Secretary hadeke ya Kiruhura kandi coordinator wa NRM ku rw'umu office ya National Chairman bari yaba hajati na myaro abakushita macambogo so we gashomo NRM umukono gumwe nagihigikira koroga secretariat cha Dondo Road agaraka gihigikira office ya National Chairman koroga cyambogo atawa taro contradiction taro contradiction now so atawa cyambogo mbakora chi aba secretariat mbakora chi nko kanya patene nko ko inakana makamwine mkonebi konke mkonebi ni feeding akana makamwe cyo kitayina shamba cyo kitayina burwere bubona okay kore ko mwana mkono kwa kwenda kuya mfutaro bali so ubone mkonebi no lise mkonebi so hati no haruko account ingera sente izikurunning office ya National Chairman cyambogo mkamayika no funding office ya National Chairman for example nena le president Museveni funding okay so orije gashomo ndije tinyina shomwe Boaz abakashonga barije abo kujokira mu kanso ya Kiruhura abakashonga barije program kagira jora nyinje muhanda asiskara tunacharingi ya muhanda kutaba murundi konka handi tunamagara tereje ntwicari kigenda neza ndabafererwe nabarire mukubi kanso bako bayugamba amkaso tinko na magaya Kiruhura nyongamba kandi ni ngambi bintu kusasa Uganda kandi bitara kugenda ngende ngamba natimine kumkona ni ngamba timino kunche taino kuntega thank you mu studios nyine omwami Moses nwaga baintu egaya kashari no pleader nyine mwami Asimo Joseph no FDC chairperson abo ya Kiruhura kandi turi nawe John no ine mwaraga busongora John bori Kongo barbata binakarure biro 20 ukwezi oku agira ryo wabo namukongo shi arizo bari yamheru yamahega East Africa kubanga mu Kongo turabere mukacie Kongo irieta hariyo people tensed abantu bari yabunkenke gito vutu kutegatega owe bari muno kandi ninda mucya abaturigize n'abakutorora narga Kongo cyo cyahati kandi mbendi umusaideji ya Eastern Congo North Kivu akaruru of course kakwasira hansi na ruguru aka level zona kandi utavente genda tukasanga convoys nyingi ze motoka bya UN bya bene bihayo both abantu konka na equipments zimwe water tankers na fuel tankers nachi kandi barabya hartindo babero so weeks beziri imbabazi kugira ngo barabere ko rutindo ruri orwamano rwacekere so motoka zibenze torora bakomanya bwera koraba hamuzigiti kwetorora hanyuma ya park ya poko buses so akatindo akakaina mana make kunke bintu birabiro kurungi kandi Kongo nyowe chipeke bimbendo mu ecyamani muno kibekiri ngo abakusera karuru n'abisimbire babenu bajya burahama abo kuba ebiro 20 byokwezi kuno batera karuru abenje of course batekereza ngo Anthony Felix Tshisekedi Tshilombo akaruru akona soka singa konka abakuruga heri ya Kongo nabo bakine bias aha foreign policy especially hacha Okukoragana na mahanga gamwe hanu na bwecho bakiriyono basoma embera nkejo konka bayitonka Uganda coordination nungi muno aba officers ba immigration aba serikali aba munda aba police they were very happy receiving me and my team abatwe tugezera nabo
and but really the courtesy we deserved na Beitu gabe galiyo ngakora umurumo especially warga kasimbe like 8 kilometers already bamazire kwata makinga aho batiyo chorus uri mbatayi chorus umbe ngamba ya kandi na motoka nka 20 ezibene zirabaho to and fro at least motoka nka mukaga na 8 zibene zibaziri za Uganda. So Johnny ngomenya makuru batari ko hayenere Kongo feeling iriyo iriyeta abaye mu 23 nabagambera abantu bakwinganaki like wakwata abantu abanyarwanda ba Kongo especially iz'abanyamurenge as we know them narabatusi abatakarije kuhico kwitwa abatusi nabinganaki because wakwata abantu ba South Kivu na North Kivu that is around 12,000. So mbagambera abantu bakwinganaki abo ncha ba M23 bari yahigura munonga. Do they supporting population around? Do they have? We bari muno ati na say de imbenjiremu tariyo ba M23 rebel groups ziriyo neje yitwa ya hano ya Uganda ADF yarigiro witwa sese because it was a merger between Naru and Zuru movement. Then abolyo no gambaho no watwarwa border ya Bunagana the Goma side. But na abanyamurenge abolyo no gambaho mu Kongo hariyo abanakweta abahuma emiringo ibi hariho bana abanyamurenge abolyo no gamba bari sayideno kandi hariho no Muhema province ni nka twakugesere Huma province na Hema province mu Nyankole na province ya bahuma yabarisa babeta abahema babarisa n'abarendo kandi nabagambera cyumwe ururimi rukusoro tukukomplete Boto wagamba Nyarwanda. Wenda bankora toro mwe. Yes, ndusanga toro nuko wagamba nawe numba numburizana. So aba bari kubo yambukira busunga border kuri warga Ntoroko. So ate aba nabo so kubo borara abalisa generally omuri Kongo yone especially area ya side ya kunu the Kivuzi na benji konka tabari benji muno. I think they are around 10% of the population. Kandi batahane aboko batahane bizu byabo na barendu abakunu issues zabo zikwaterine n'enkoragana yabo na Kigali n'enkoragana yabo yemwe na entekerezebwa Uganda hanu kandi halumo na issue ya end rebel group especially kwenda kurwandisa Rwanda kuyaho Rwanda kandi okasanga ngo abakugisupportinga nabatekerezebwa kuba bali mu Uganda munu. President Museveni abandi akabaha na license zo gukora factories impango za Taba in West Nile aba kutekerezebwa ko bano bafandinga group no gete FDLR abo some of their funders are strong businessmen in Uganda arugiro you think kwenda gamba mabaraga abantu beine investments impango kandi investment ezo tizine nizehebwa ebintu bikebwa nk'abazungu abakwiza kuinvestinga hano tubakusasura emisoro wemwe tubakusasura ibindi bintu bimwe noshoto banywana ba rugema bona bahagera ejo group no problem. So kireteraho abantu ba Kigali nabo kutekereza ngo ubundu bantu bine mu mukono but abahema na abanyamurenge they are peaceful people, peaceful residents of DRC. Mboze jero mu tribat rujugiro nde shira inisenta aho akajya na suspending bani miliyoni imwe ya dola buri zuba kusibwa alfa ati nabamoro na Kagame nakimanya ati nanya no mu Rwanda say I can do it kunga tichondo. So lots of stories umwami Joseph Norarota ndaraje sebo yabare ko nta isomo abaziyogu kandi ntwara umuco kuramsya abo kutoreba na mnonga abantu bakashonje abaromba ndebe gishaha kandi nimbasyaho nenda musyokorwa mu kigombe citu cya FDC birebe kikabunama akaba mwentaro z'abantu barabahurire kandi bamanyire konka zishikire za terera so Burundi atiriye kibina kimwe ekisheme kunshemeza ninga kisingere kunshemeza no kugira ngo narabaye bagenzere ati batandikire kugaruka
kugaragara no bahya tusigire turi FDC yemwe ya ernaja nankumbi na nabe ba okay roho of course naho mu teacherzana disagreement konkana zikazi jirazita nizho ankomu chara Evas ogwa buhweju akari mu groupe ri akatonga konkanya mazendebere yarangira agira ati ngarikiro mu FDC nimbaso kuba ntakukiza nabembeza bari naja nangumbi konka ninkunda FDC so rekanze yo tamu yabo kerwa ndagira nta ndachuzinga bembeza bendo baningira nta ninyenda konka ngo mu FDC kandi nintekateka n'abahagizi ba FDC abari ahero no basa kuba otakuhagira nandara amafabi ningo takuhagira amuriyati ningo takuhagira bakora konka abwo burungi bwa FDC muije mugaricyo mucubina tamu ya amuriyati neza kwa 2028 na tamu ya nandara niho 2028 obwiro bakuru abwashikire no chuzinga bebembeza abandi aborwa 2023 so omayembezo owo kutegatega ngo ari incompetent owo kutegatega ngo agurize pate umugumisirize imyaka 5 Hone bwa imyaka 5 kuba yogira ikintu gango hakabaho injustice of course cyo guza pate ninga ebyona there was no proof investigation is bakataho committee yakora investigation proof terargireyo kugira ngo indeed akachikora wabena kusoma report kurwo mu cyondo zakabanza yigambaho kwari umushaho w'ikitine sa kwatakiriya ngo zamyaka ye nsikwe kumanya akabanza yihoza ho munonga yakora disclaimer yabona kuta report bamwetaho nabwiso professor nabwiso of course he's an old man akabanza ho bujuze ko nshoto n'umurokore atakaburire he's an old man whatever his findings were FDC remains FDC. Thank you. And it must outlive individuals. Thank you. Yeah. Kanso nwagaba twakwakira ningunda kutapinga burumuntu cyakuba ikinguba nindeba ngo ashime kutugambira omushango muhango nko kwita ukwamba itogutumanya ngo government no hozana government urobojoro hababi ndoro kuba rukuryo mu maraka so umushango gwomushubuze Henry Katanga wayisuru obo kugira ngo akitwa urubajoro haba government niya kubene ronda umukazi w'emore nabana bakutekate ko nkine cyo kumanya kufako so hati nyina wa Henry Katanga yaronda format no general kutana akaronda kandoho ngo bantu baroya bamuyambeho okwitegereza umushango gwo kugutambara nje manyise kibuku muyambo okwitegereza mbamba akora and then side ya more urukwababirwa budget tumwebaze bakatongana ngo abwinjira ukutana bamutaho ku monitoring umushango kugura atambuye what does it mean to twenda henderemo why should this one higher ukutana kandi why should the other people complain bicho kubanza cyabibona ekyabembera ubwo ukisinisa Barnabas tarema bwaniyaga na application for inquest inquest twine the Inquests Act inquest no kushaba umuramuzi chief magistrate ngo acondoze kufa ku muntu owagwira umungaro za government naro uwisirwe konka bamwisire bakutekateka kuba bamwisire binaka kwate munonga na government jeni inquest amabwa cyo bintu ubushoboruzi no basa kurenga ukakina bwa police aba ordinary aba detectives abo kucyondoza bono ushanga aba police mbabatina bono bakatekaho ikiragiro ekiba kweta the Inquests Act okuhwera okucyondoza abantu kushaba ngo umuntu wagumunkomo naro mungaro za government acyondozwe so mwambana basi akatamwa application for inquest yashaba mutuburize tumanye burize haza ya listing abantu abo yatekatekireho ngo bashemerire kubuzi bwa kanana gatano abo kwate no kufa kwa Henry Katanga konko mbantu abiyateremo abingi bakabari y'abasirikare bari yarengurwa I think kakano na nogaraigo brigadier na major general so nkagishoma nareba application yeye nyine misgivings zanje application yeye tabwa ikigendererwa
ntabwo ikigendererwa cyeye kigendererwa cyeye tinyine shonga nacyo konka nkore yekozire mutinda gikunzire abo kuba yiva mu koti ko kuza kucwera umuguru baja no banza umuhurikiza atko yabira na munane ryango banza umuhefe ya hiyari so abo mwambana basi ya applyingire mu kote bacondoze akaba applicant konka boti yabakora respondents so they are going to be condemned and hard so naibuza kandi atko yabira na munana karinke turinka bagiburuka bakabimba bataho abo they are going to be prejudiced hine kwijo kubabasa kwijo kuteganisibwa none umutwe ndo kumuteganisa abonje utakumweta kegamba konka ikibuzo cyawe njyango kuko harabe hariho ukucyondoza na urubajuru hababi umushango ya criminal na government kandi uri ya roya ukhayaringa ngo ashitameho naba nagashaki aine brief yeyenea hato ogo royo wo kuboteireho nabariye bakweta watching brief jeta watching brief no kureba proceedings zo kuzikutambara akagumana ya advising ashina hereza amagezi uriya complainant wajira tumuntu wanje bakamwita no kireba watching brief kibangi manyisango to kwesagaje baro yaba government prosecutors baste tatone to abesagaje no tekateka mba basa kugira ngo influence no yenda ngo wareba mu iki ikinte kitabaje haburwe baroya icyo kubaza ko iki cyabaje ecya kabiri orondo buryo bundo bwo kukitambera utakabaneze kurinda umushango kusinga judgment kwija yari kugira ngo bari tabene mushango so no yenda ngo bakora ari kare utaho baroya babanka bakarebi bakuratereza rubanje kunka ko bari umukota bakwikiza bagamba tibino audience so atkuba kugambira bagumano bareba bakishobora bakwamanya atesha igi rukutana yagira ngo tibikutambiraje baroye ba government bakoraje hati nyina w'umugenzi nakoraje na shaba umuramuzoro ho bamwihaho na shaba ba government babahindura basically capacity powers rights zenka nari state witness chifero so atana nakoraje umatiko yiga na biro constitution ya Uganda government nehorezwa DPP DPP mushango ya criminal imije mhango ije hagare bahango ebyo ne hagaro byona te bahango byonka byona no gukora ba state atone baryansi ya DPP Director of Public Prosecutions so kurkureba state atono uba ya signing umushango kuba no yagoza ayo naguzanda arinka or compromised ari induced amazirenka katuga narayine mukumnyabzare arumna muitererisho noboyine noikiriza bwa complaining konko wa mukama we wa DPP kujya togo bamuhindure bateka hundisho tukabasa kugumza muwenga konko imishango emwe netandika under private prosecutions noikizwa kutanda ko mushango under private prosecution konka kugukika gati DPP yagira interest umushango yakikunda nagera togo mushango na taking over ngo abo mushango gwanje nka DPP no mushango gwihanga katubinte twagohoza iyo umuntu gurijimo abwo ari gushango umuntu atine bishanizo bwo kwemarira kucondoza nojuko bahafu mugenza ne banda haruba MPs abazembaza kucondoza hati yebuza abazembaza kucondoza ngo abatine government ko baresera report bakana bakugitwara roho ukireba icyo kumanza bakamba batebekanisiza private prosecution konka DPP hakwendera ubakota mushabire na taking over umushango agira ngo ubwo mushango nagwegaruza iwo wagutandikire yegama to kuzagubasanywe n'inyendo kuzaga so no wagaba iyo no yetegereza ibintu bikunsenga hato kwerarekerera kwa Royal Jet tumwebaze ubutashimerwa ngo rukutana bamutireho kuba nareba umushango kugura ahuze se ujete kumwerekereza n'iki rukutana nabasa na jangu potential nabasa kwindura hoki influence hati no rero rukutana karatonegeno kanoro ya mukuru kanoro ya mukuru
ngira ati ndi influence ya senior council kutana nagira to umuntu gwarashita mu bihugu mushango witnesses baza kumutina ari no bushobozi uburengero buro ordinary nabasa tubasa kuba ntunda kuri to bwa mushinja uri yatine kutana naro bagira ko bamuganira abo kwa ndo mbaramzi waba twati y'umukoti wagiye to gumuramuzi ugunkamwoneseza akanyonesiza buri namurisa bono banyito mishongeho none ryango gumuramuzi naza kushara mu mazima no ikirizabwa okushaba umuramuzi to recuse means ngwaye ihemu mushaho tino kumbingamo wewe nkakirebe nkumuntu yitera umfenje twonko wo rubanje mazima tinko basaka wa impasho neza kugira urubaju cyo gabara mustaba kukira futaha amabaga abo kwatu no kwaraza mu buginyi bwawe cyakare bakweta bakomere mukono ngo hambere hata nazakora iki kandi ijo bire na haspiki kimanyisa ngo akore recuse ayihemu bono kweri ndebe gumere amabaga gayo bagetantara biki to kukira kubari mu maginyi so nogu roya oyine influence ningira ngo geti areberera kutana yareba mani gajya kutana ubuyazo mu gihugu mushaho bawitnesses bitu ningira ricyara babasa kwija kuba compromise konka tankokera giro kugira ngo roya kwa rayine influence atazo umushango n'ubwaka bakakereka hano uri kwasa kuteganisa bwamo no murakonga no mushaba mbone nka David nyefuza umukweta sijusa hati akajya ngo umuramuzomwe ankanyihamba ngo mushango gwa gurigemu uya yayanga yajya ngo nkarahira ngo ndiyaba impasho ngo ndiyaguma ni impereza to dispense justice without bias ndia nkarahira gumaninda muri mushango umburinganiza kutina ntarugwera rubajo hati yuno basata kwimuka kajya munyowe ngo wandeba mu gwera rubajo osi yanje inarahire endahiro yanje wagihendaho so yayanga so nabwo ikiba kiri yamuramuza nahani nyangu gete nashisho bwiri John bahoze ningera tu abo kugera ngo umushango umuhango ngo kwita no gutekwa kuba orugumesereza erega side ya government ninja tu afero wa legal showdown kurongera ngo twacangikirizo bwa family ya Henry kuronda baroya bakahoza naba umucyara ningera kutwakubire side y'itwintu horukutana twintu Frank Kandho side area twintu Erson Karahanga na Jet njya tonza kureba je ibiragiro birugambwa tonza kureba pino coordinate discussing tonza kureba so many things njya tu afero wa this experience. Yes, we were na office of the directorate of public prosecution nayo ina baroya abakugu abakwemarira bakushashurwa bata kandi basasona kurunja kuba for instance DPP hati natunga milioni 2 mu next week so njumanyisa ngo nane ingano almost na principal judge abo kuba chief justice natunga 2 next week for life no gwapfa paka fuire no gwakureta yaringa naguma nazitunga na deputy so twine aba of course ba state attorneys aba hansu mono bakabara milioni 1 na government ateka bongera hon bali nkarisatu the issue would be then mkono guri gundi bareba defense council baro yaba kubamba horereza cyababero nushanga kuza guhereza milioni 3 of course there is no problem ohireho umusango nkogugu kufa nta emotions nyingi kandi okufa okulumu accusation ya omukazi kwitiba no mukazi nagira ati yibanyowe akayita accusations umusango nkogu ebibeyireho nakavuya kabiri mu court nikatekwa ko expected abo ko babombi n'abantu bahango bakorwa mu families impango kandi no mukazi nawe akayina manije abo kuba nyoko bambanye no mukazi ndala amud kuko mukazi wanje ala amud norora ngo nacho kintu cya butosa umushija ko batine mbundu mukazi aji umukazi wine mbundu kandi atakora mu government kuba muba mwine logistics company gure bintu konka ne supplying state house office of the president ministry of defense ne supplying key ministries in kezo ahali budget and is budget is classified
so no bantu batari baburikiro kuboba mwinama kaganyu kuboba noruga amakaga abantu abo CMI headquarters oburano jumanya obukuba norugayo. The next house is for retired brigadier general Burundi, the next one ni yabo Bakatanga, so bali omuzoni ya CMI headquarters. But okitweke ekyo nacho kigizire obuzibu because that same parish noho Jackie Uwera yesiriba Uwera Senga Juvenal kando yabeera ali mugiga muno. Actually at his death akaine billion 50 za Uganda fixed at Standard Chartered Bank, and influence yomukazi tera mazire. Yes, the case was reduced to manslaughter konkana bamcharginga bamusarra emyaka 20 ojuke ngogu Jackie akana azarwa na muka General Kareke Ihora then IGP Wihanga. But that was not enough to because na Juvenal no shotagana uzari na Richard Butera. Yes, by that time Richard Butera I think former DPP now DPP. So ninjira ngo evi bya hati saha zinu tsobta discussing aho muno konka yo esagama yona yo muntu owina kakwate kahango kako because kana omusaido gwafiri ni myaka nkagana guma omusaido gwo nyowe batatazara bakamba soma nawe dike Barangaire na abantu bakiri rutomo ku ba family ya Barangaire. He was a very humble good man. Ningira ngo esagama yete kujya kubuza buzubwa because ari mu influence ya so amazima ngajya kwereta gasho hari hebikubaho umunsi okagira uti ruhangije imbere atagimbisya. The other day twatwina karuru keminyeto umumaro football show hagati y'umwana wa Henry Tumukunde ubakweta I think amanya tuwaguheza kashoro wa president na mutabani wa Bamirama umwene mpaka Henry Tumukunde bamutera n'amasasi hagati ya Bamirama na Tumukunde abantu barumba Rwanda karuru. Imagine wabe na ndakaruru kuyaba mutabani wawe tujya mu kugaya ko ngana fisi n'umwana Tumukunde balance kuyabiniye ku bitaro. The other day twatwina karuru mawogora hagati ya Mara Kutesa na mama president Sodo. The other day twatwina karuru kanga hagati ya Kangwaje na Mpirwe I know Okukoragana mununga na Geneti Kangwaje no buzare I know Okukoragana na batoyoto. Now hatwina umushango ahibura umuntu ayina bagamba kanswe natugambira bana basubane yagari ya side ya Henry Bata kungara amazina gari ya side y'umukazi muri kugira ngo nanumusha akazikwa court order hirwishtinze harobo kujoti ushana ruhanganyana ndageshanga ni mpakana n'abantu abo kunsinga mano kare vejo because eventually one ujuka obu hapeshijana ngoma atirisi kote keza yatujyamba akitwa obari y'umushyikiro John Sanyu Katuramo ukaho kigumereye katunyira bakari y'umugiga ashaka kaine nenyonyi but side hapeshijana ngoma kaine ho no munyanya Princess Elizabeth Bagaye reports nzigira ngo nahata kafaga Elizabeth ngo akagambara sare yati reka tuze na Katuramo gambera president atureke tuze na Katuramo harobo kujotisha no turanga gumanyambe interfacing abantu nkabo because kushanga umuntu mbamwishenyeza ngo ejo mukoti ikiba kumwitera mada kumwishenyereza toija do you ever feel ngo everajuri tibu kumara umano itaga kubota face nyirabantu nkabo yabare everajura abantu tubingana nangwana Yesu akagira ati ngwe no bagira bati nyumutombisi kandi mugomere mukaba mutakucyaka bahikaho akana kimanya nawe no akana comparing n'abandi bantu abe barwa kwana wakari umwana arahanga abandi bari yahanze mwe n'ibintu yakarango kintu cyabasika nawe utakwatira umukaruro kwitsimba n'umundo yutuma yitsimba na John Tinkombasa and it has been happening umuntu uzabatira karuko ko umuntu ushanga bagatwara umushano gujura John yakakwata umungara yagenda habura n'iki wakora ndakugama nk'icyabiri football. There were two elephants fighting in River Rwanda. Hati ikintu cy'umuyisa ngo enjuteka Rwanda
nakanyamisho akakinga n'umutera they cannot just umucyo gonka ne kahuha nakagwa hari so aho cyokara ngo ubona ko ibintu abahikaba abatomera n'abahonda n'ibintu yamani ushanga trailer yatomera ndijo norebe kikubaho aho trailer gutomera trailer kana gushanga trailer yatomera kakamoto kakacha ka primo narakavitizi ngo mwana makira kibati yorobe mwa gushanga abandi bamwe okutwemi twatukoze boma batugorobe kandi abandi babakoze boma batagagumira so range imbere kije yabo iruka gutishabaza tekati ko umuntu nabayitira umuntu iwuje muitetere bagume ngo bakutime ngo ayanga kuza kweshenyeza oyitira umuntu ijozo mukoti bakakweshenyeza ngo hati noreba ngo biragira nabyabaho konkaye mukweta nacho justice ni aherwa nekora konkebyo nabyabaho natwagira ta ebayo tubikuje kutumara tubyo kugenda mu mesho kandi hari abantu nango kugira ngo bamwe bari hansi y'ibiragira n'abandi bari yahigura hatta mutyazi hansi y'ibiragira atamira gushaka shangu so ndakwe nango abata birahigura konkano shute the same footing kandi tukabura mu sura tukabo mwenje bakikwitensho ni kora umuntu yitira umuntu no handi bakutekateka bakwetuje kwetongana kuko umuntu ramwishenyeza mu mareti yamayisa forces ezo ruhwezo forces at play ga side edge bashita bakabagamba abakageta mfizo kageta equal reaction and action and reaction are equal but opposite your Newton third law of motion that usually the third law bueno shanga bienda kwa hati dia equal and opposite abana bari tokon batsinka abana tokon batsinka hato shanga habo kutemerana konka ibina byabo hari yote mshangoro kukimanya shagama wa mwitse na manyu barahangana je kutamo na mure konka yeti mwanda turiyo mukaruru obaturiyo mukugamba turiyo mbindi abantu bona tubarkwasa kwingana kandi kiri mu pushinga di verify what America no mangagani aho yo demokrasi yagira higura aho tugira ngo biragira no twara no niko shanga ikintu cyayanga nabo no kubakutukom yuba bakwata hati mbakushanga wagira cyo wakora bakwata haso no twara kumkonka bakwereza bakutuma mpora bakutwara je mnongo so it cannot be equal turukwenera kantu aka nwaga roya wa government prosecutor state attorney nayitingisa ki nayitaga ko ari murokore nayitaga ko kuba yo musimuki kutandaka following umushango ari kutunga 3 million kwezi kunka oyine baroya abacha baberwa ba defense roya abakubasa koza umushango go babatero na 5 million state attorney na facing roya nka Makdusman Kabega da defense council state attorney na bari muki kurango yabahoza basinyisa umuntu umushango nkaturamu nka akubagodi nka nuhunijo watugambira John this Jacqueline Nsenga what does it take state attorney ku DPP woman's ntahari muki yatini tama nahoza yatini tama ngaya inita matakoza ajati bari abahire sente bingire nyu nze kurya bushango nimba horereze mushango yayi ubwo no witama kuko tinitama nahoza nagenda ku rubuno ngogwe iryo kuri ngite kutemputinga aba patriotism to takayo hibwa aba patriotism of course abo kujangu ebeye kuyamba jimanya na nabo hinabona baba bingi konga nyoka corona government ukona government no kwenda mutuma gumuntu mutuma gumuntu yiwe nkakujyo teki nincu nugatinka kikora atabona yenda kabara maido bakandetere kituga cyo kurya sente za kwibita kariya mafuzi bashaka ameda kuhinga pamba ubwo no bahinga pamba naka kabera maido bakanwenda kuhinga pamba yabo bareba umwanya murungi gw'amafuzi ishego akagasigira umwanya murungi bajya ngubwo butagutwara kagugara mije kabwere yunkura abana nabeshongora Ebo mziri chishongoro cha mukombozi na John wera kwa muntu mbwenu bandete sente akwa bakabagira kunoku byabateganisa ati bijo RDC bandete sente
ngo nzirye rero ngabita karya mafuzi nayanga baziho umbahasa bajya nkaza ngo nakasente mu cyayi konka ndagenda mu story muzirye tindi mwo oshire tindi mwo ngende muzirye ungatimbuza kunyagafuzi ngo niza nyentwiga uza kunyaga ifuzi mutabano wa mission coordinator tata akakira mission coordinator tata kahumwire uko umchaki ni wowe wayungire biburi rero niza kunyaga ifuzi apana no we nayanga nababinga secretary yahora ni Rwanda nabo ngo office yanjye mugende babarebe bigere so utajya musende ngata kuzenda esende kandi geraki kanozenda konko umuntu uri umurinye umukristayo uri umurinye hari ibyo atakunkiriza gukora y'uburufu hari uburufu buntakuzama so ubwo state yayonkerege roya wa government yayonkerege atara kunahuna na matsere kuri hari miliyoni 5 yatara kunahuna haguma kashara nazo marayinemo atito baroya no boy no mushango mbosho kore woyine karayanto wabona umworo nahoza no mugiga wakoraki mana byo ne bishana the state wenga hatwano hunahuna urkwirukanga umbagiga ubwaruye no bukurema nuza kushanga rushango ruburoka urobist abogoba cyo kubanza kare iwe katukangwe to mugishambi wagira umugishambi we karayanto wawe no mworo konka nahoza naki no mugiga yashashura roya we miliyoni 5 wawe ni mtwara 5 gizireta muremire mwene waza kufurukoze kuriya oze uwo mugiga mube babiri baroya babirogo mutorokeho icyaro junga kikwikiriza kufuruka ku rugara karayato ukazariyoriyo kamuhorereza wa watarikerenanye nene ugumano nari waguruga mno torayo konka to kuza side icyaro kikwikiriza ubwo nubiyo kwatakushashira kakunyaga kuriya to kuzayo icyaro kikwikiriza ecyakabi nawagezeho kumuriya murukwe ora rukafuiri toshemerere kubugirugo ushemeye guma wawe to kudabodiringa ngo kuri abantu natandika roya cyakaruka shagara broka washishari aina kafuna anda cyariki nibyibi no kunahuna utandikira aha cyakaru hariya zahamwe giro zahamwe korebo esente kuzazira kujazije uzizitize rero umwiguruto barazikutumira thank you abakutureba kandi abakutura radio 5 twabanza kuyayo bushongobwe konka twaza kuza ashonge kuri ya tureta inshonge ya tureta rizo ntwenda kureba okutwakwasa kukoragana n'abantu abakutwobuhwezi tutegurize kandi tutemazire mu kihangare Uganda ikintu kihera nkahi Robert Center mucyagoranye president wa NUP arije kuza bungereza aba BBC bambuza nshonga y'ibisiyaga yagera ngo ikiragyo cy'ibisiyaga kikakorwa bukuba president Museveni akanda kukikoresa ukoma no kurwansa abakumuhakanza bambuza kandi MPs bakabakingwize yagera ngo bomba koragana na Museveni bambuza kandi uko kwa president atenkaye twara bukuba ndi umwembezo w'abantu bona mwana mwe bagira ngo president cyagoranye akehemura kandi yahemura Uganda nko mwembezi y'urukwenda bwembezi mwene twenda tubuza abantu abakutobuhwezi twakoragana tanabo without forfeiting our norms tuteberwe ebitwikiriza mu nk'abantu nk'ihanga so twesere madam Jole Mugisha vice president wa NUP konga kwaturwa mitomati y'abanitu konga still we can discuss this matter turebe tukakora kikureba ngo twakoraga n'abantu abakutobuhwezi konka tuteberwe ngo turi abantu eza kutandikana Joseph niwo gumroho na mikomaro bwiro burengo Joseph ede kigaza witanu uninterrupted interview ya cyagoranye kuyakubira riwe kwekubire hirwe besigi kwekubire hirwe John Museveni yakaba nko kwebiri obe no kurota naruhurirota yebare omwana Boaz ntakagire a interview ya cyagoranye niyenda gamba kace ari abo kutobuhwezi donors
abazungu bakatutegekaho kumara imyaka mirengwa kutwahereze for instance nka Uganda tukamara imyaka 5 batutegekere kutwahereze of course twiza twafuna independence omwaka gwa 1992 so abazungu royemba babaganisa Africa bakastama German Berlin France yatwara amahanga gayo Britain yatwara amahanga gayo na German so batutegeka batyo bat controlling batyo of course kutafunda independence kutwayitegeka hati twazo project ndizo yitweta neo-colonialism whatever world organizations nka IMF na World Bank ezuko wiyambi ezukuterezo wiyambi nkaba Africa tukugira ngo nizitukunda IMF obayamba gikora ano mwaka gwa 1944 something like that Rwenda there was no any African country represented bakastama kuriya bagikora omugacho gwayo no kugira ngo bagikozese kutucontrolling nkaba Africa abako kwa kwesente zawo when they give you their money nababine controlling economically of course back controlling economically nabateko controlling politically and socially bakutegeka ambientasi rero bakutegeka omiture y'abantu bakutegeka n'oby'ubwembezi yes so ncho kurebera twaheze kufuna independence tukaba twina abebembezi barungi after independence abebembezi nkabankwame nkuruma ba Patrice Lumumba konka abazungu still no babakurasire bakabiyaho abakaba kambareba bembezaho bakabine vision ya Africa they were pan-africanist bakoreba ngo basa kombeka Africa rufuke nkihanga rumwe tufonemera taremwe to be strong poyemereza nka Africa so bagezaho Patrice Lumumba was removed and even assassinated Kwame Nkrumah was removed so tukugira ngo batwendeze of course obiyamba bakuta no bawro conditions no babina agenda zabo bonka abantu it can be either climate change agenda ninga homosexuality supporting family planning konka haro conditions no babina missions zabo tukugira ngo bamba tukunda koreka babine ki mission zibagenderire konka batereze obuyambi Africa Africa ne basa gukora kikureba ngo ejembera twagiye hamwe twaguma turi individual countries Uganda Tanzania Kenya tutekwa guma tu controlling konka twa uniting Africa kaba yihangarumo tukafuna military tukafuna currency okashanga omuntu yanatambura nka John yanatugira ngo bwawe naza kongo kashikira border bayembe nango asasure dollars zinga 50 ya yang so why should an African going into another African country pay $50 to enter ruto kana buzangu yanagura ibintu Djibouti na Somalia abunje naitaga dola shende kugira currency mu Africa tukagira military mu Africa tukagira one center of power konka bari abakutubara bwe bakaga babatukirize ngo twikeho ikite ngo ntubasa kucireba konka resolve kumarira kwitu do we have it we can if we decide we can do it twisere abebembezi ba Africa no kukora declarations zezo bataku implementing konka baba serious bakakora declaration bakagitaho focus omyaka 5 bakaji concentrating aho bakaji implementing omyaka 10 noza kushanga twatiro tambi interview ya Chaguranye nagarka interview ya Chaguranye of course did he impress you personally I don't support homosexuality konka koko nanagambira abazungu nabo bagikosa nkaturu nkechikwatu choku wacho kuturwanza wacho kutukora kitingumanya so Chaguranye nawe tinguma bano ko no kwenda kufuna obhagizi kuri yo mbazungu bano kwenda gukora kintu njani cyakoze akora statement ejo abo kwano reba tinkwikiriza na President Museveni
konka kandi cyo okuteka kigere cyahansi akagira homosexuality no aho ni supporting abo kuba even if it was my president Amuriat who is the president of the country aka supporting homosexuality still I would oppose him. So konka nka Uganda, do we need aid or we don't need it? That's the question. IGG harje kora report ya jangu every year nkayihanga nturuzinga 10 trillion 10 trillion. That's a lot of money that we lose to corruption. Eze sente zikuba nyingi batuzihiro mu aid. So awenchi takosa je sente zitwine nkihanga tukargo mu kuborrowing. Awenchi stakufuna bwebembeza burungi tukafuna abebembeza abo kuza controlling aje resources zitu tukakosa resources zitu twin. So nyoni tekateka ngu in a broader context we don't need aid. John, interview ya Chagorana abantu bazawugira ngo haremerwe abaye nakadara koreka leadership credentials konka practically could you have spoken any different? We bari muno hati abantu banupu bano ahalevo zone nebenda omuntu kuguma nabahabura kuguma especially babeine omugisa gukugambira hambeho zitali za Uganda okuba bamugenzere omugwira batali kumwe na bumwe nibagambe ibintu ebikwemura buri nyamurumya Uganda wena hatakahoireho no kwezi omukazi we abina hayabera ari ebiyagambire kandi biswaza we neiba na hakurugo mwihangari wiki ni yemo yo mukazi we yagambire ibintu biri embarrassing ebyo Newbanly omu ha partner aba music ya industry Boaz kandi no mu habatandikire people power na nuku akala hantu hamwe nawe yagira ati yitwe ya 7 kinana mukaga kwija atakita abantu milioni 50. Uganda obo hekata kuchana hafu yabo kandi abebena agambira bakamurora baseka ninga bisi kigundu ogega wiko go kutukorana na kibubo akagezera na president Museveni mbaharabu yagira ati nyowe ati ndiyo ni nyombeka kizaniro cy'umupira ati kitire bilioni 200 za dola Million 200 billion dollars omaharabu akemuka yaseka yakaba yesendize na Elon Musk atini because akana amanya ngo muri Africa wakukira yo sente Dangote ine bilioni 13 akaroro museyita kuruga Uganda ya murora tarafuka wama net waste kuka bilioni emwe ekisate bilioni 200 of course akaida ya rectifying ngo kale insobi ngo akana manyisa 200 billion dollars konka abantu mukubugambira mbamanya abantu bamanya nguno gwe kuba wembule milioni 200 za dollars kwaho they know true. So bobo wene cyo kubanza no manya ngo abeine bakaba muteireho nawe travel ban to UK kandi kikarigera one of his songs now abe agire okweyihaho travel ban ejo konka kandi agihireho muringo mubi habo kuba at the end of the day abanya Uganda na ba MPs bana bakugira ngo yemba koragana Museveni naja kubetago biroboraka oya bera na muvinga motion ejo birejo no bwaraba rwajema konka numuntu wabena koragana kurunje muno na boboy ali na harigo timu ye nomukuru wa Asman basalirwa ninjira ngo kibe kitari kintu cyo gwebembeza Burundi okujya hari okoreka ngo abantu abarhagire base muju leader of opposition bona hokwati no yayandire omuntu yabena supportinga kandi nuwaina rim nombagire omukoti no bantu abakoragana na movement abo ko baharumu Andrew Mwenda halumu yabera lawyer wa president Fox Odoi halumu aba professor abakusomesa makerere university tende cyo ya government
so ningira ngo Bobo Wine okwenda habwa ensonga ziri selfish abo ko bensonga ezimugambise bigambo bino ni manya ngo ziri personal haruwe abenaenda kwesevinga habo ko buyambe bwa kwihoko ate personal level n'ubwingi muno nangwa na sente zo soko zitunga no kuba president wihanga so abo kwenda kulekaho muhogoye agizera tabanye ihanga nibajya abanya Uganda nimba manya no baraka kwebwa kangambe nagamba imyaka birarajya kwaho mbajya kuba beberwe obutoragaruka umukaruru disco nejya kubirenda konka nahura n'umugamba habaye ubuyambi kandi nyo nimango abantu abo abingi nibatwara hato buyambi no gukora aho twabigeneralizinga taraha ataho nasa ko yabura abo kuba na TV yaho numuhandikaho Okukoragana n'abaho buhwezi abantu abo batwo buhwezi kunga obarana batwo buhwezi kamba tugira ngo atumba tubanda trillion 9 kandi obiro buhwezi kandi nombanza bataro kutusasira amabanda no problem kandi abatusasira amabanda 9 tukakatuta 3 years ago tukatula 14 trillion stakajiro mu covid hati abantu ababali uko nubabuza esente zinu nubuhwezi nale loan nyine ngira sente zinu loan oborampa loan issue eri aba negotiating loan zinu loan zo buzrazino kwa kurizo obutakwice ukondana n'emiture yeitu obukondana n'inchiriza yeitu n'emitwalize yeitu tugikirize nali tujyanje parliament final obya bene gamba habya homosexuality bill ebyo naki a statement ya Bobo na homosexuality this last week parliament speaker kagamba mulingo yagamba abantu bari actinga let us stay firm no this is Africa we are Ugandans speaker that next item ebere yokuhoza sente World Bank billion rwendasatu kandi World Bank ne hagire bisiya ne bagera so hati no kizumbi for direct from opposing bisiyaga next point bayo basoma amajwi gatumisho ga World Bank same thank you gashom yes okubura menga cyagora nyinyi maybe no butaba fair nyenda kuya mu kibuzo that's not my business why abukuba ibi abantu abaheru abembezi abinyibakwa turiyo mu rutaro mu ngari ya Somalia orono rutaro wa America orobayise global one terra 2001 bush twazizire turiyo twenda kuza sente omu World Bank abembezi abarabira bamani amini kuza kugira ngo konkora British Empire kabanza aba president Thomas Sankara kuza kurwaniza ababirije n'abafaransa kabanza zo mu ntebe Magufuli akabanza zo mu ntebe so tariho umuntu oragize ngo nakurwaniza abazungu atakabiri president no banzo kwatende then warwaniza yiwichaguranye urukwenda kwa president yumuntu mwenda yoreke umuntu ahakanisa abazungu ataka kwa ntebe is that being fair to him ebare Boaz n'abaturire n'abatureba abagenzi banye baragamba ndeba ngo cyabanye no kwa misfiring Machevera kajya ngo the end shall justify tuwiro hino kwa misfiring cause one wale wakora statement ikakunagisa supporters abur kuboyine wabur politician kandi abakurondera karuru abakufitera abemba kwemera abana mangu wa misfiring nina ngo musasi bukundebere president wa Jema yamhaka samnonga yatumsha hacho guna chitora ibintu kabyagenda nuko kuzo mu parliament MPs banupu abinya tubekizire nawe ureka batinde gamba tubekizire no kabatinde bariho nimero muro ncero ko mbenda kadi nibenda kadi konka bana barako kwasa kubasa kutwara tubekizire na mwenchi koreka ngo tokubasa kutsiga barufitera karuru ukaza kwirkanga n'abatarufitera karuru yes they can support you financially no kubaragira konka nawe ireta aha ground abantu bakenda ku supporting kwabo tekerezina nabo atanu bataramukindi kugenda mu mesho kandi kujya kucyakuta then to yeki John kuyanabuza no biyambi no ron hano bageza cyumunyakwe okweguza na no biyambi wakobiyambi nubona ushobora kwenda kwigare
ubona mutari ari mukushomesa nko mwana kujya tkamfutera hasi ku fist ubuyambyo ubu kandi aho yati uri mukushomesa umwana bambinga ha university mbona kambuze sente ukora tunje zawe ongarre ati bintu byo bibiri namagoba narubundo ozingara namagoba naruzimpe ko hanko kunazi kwiri mbwe n'abandi abakuta sente harimo ibintu bibiri ntabara icyo kwita nko biyambi bayangutaba baguza miliyoni 5 gonka twagatawa yamuho n'ubundi sente nko so birahamwe mbwe kutwanza ngo twazo mbanka ziti zabutoshiza hanseze hati katuzo muzizi twine ezuguza sente nangana bajyana mbere ma sensitizing abashomesa abantu bagambira ngo shabero ni tujya kuyamba unoje kutunguka business neza kanya nawe advert n'umuhuri n'abanyamukuru kumukubita radio konka ahamwe ko kenda abakoko bagamba ko bayang terms and conditions do apply akantu ako yini cyangwa bahura abaroni bagambira twine bitereke manyamugore nakangurente uzakangura imfarato tinaronda softy nongi turkwikangaho ahamwe yagambe byona kugira ngo terms and conditions do apply baringa bamaro ngo utanyuka vuga hako kabanza kumasha kumarwa n'amarongi garije munonga amwe tutanyuka vuga excessive drinking over for is dangerous ngeni niyoro ni yitrigambe y'abajungwejo nabayitireta natagika mu Uganda konka haro terms and conditions is kwazo nziha hati chitwante gabechi cece konka gashomo cyagoranye n'umuturaki imwe kumwahingize cyaragira president kwashitaho umukono kansoria minister gatakarigireyo nano tundi turagiro tuciye utwo bantu woreke kiragira ukishirategwa mu nkora ubu wire bwona minister tegerize cya kabiri kumwe muri serious mu ndagura nsepsiyaga abo iki kiragira iki kashitareserwe government ni mwe kanshota ni mabajungu mu batinere muri kawe cyagoranye kada zanere kubi was tayire kubi kandi cyo tutakita orukireta ekiragenda kikora kandi kidoho kitero umukono nakandi tukukiza amajoro to mu parliament kika supporting aba so government kitero umukono ryo power ne konka ikinanye ndafukoreka mbwen omuchallenge twine mutwe cyabana tubuza abemezi Beitu Bakaatwaza Bata kurango badiringa na roneze bazutunga tagize conflicts nawe kandi tuteye birwe nk'abantu kandi tebwe n'abantu icyo kubanza cyabyona no gukora statement no kugamba ibigambo ibiri kumuntu uje kubyemeraho from a kufutankana hati no kutera muhero kutoje ngo hoturiyo mu studio ngakora statement ubu n'urwena ngo ntwiga impereze utwize ntunyu kandi cishora hero statement yo kashanga yantango mu mejo ha statement cyaro yakozire ebigiye byo kuye bizobere konka takumanye cyakaza kwibura bishatu naribena nara myaka nari kwiyakwirwa akazo mu office ikinguma god forbid noza kushanga no cyaje kita why forbid no kushanga cyamuteganza cyamutango mu cyamuteganza ati nabo ombe mezabutwine igishara ruhanga nagire bata kugira ngo nchikabirira ngako abanagira abana abanza amatuwari atwa umuntu akora statements nkezi nko kwemereraho kandi bari ari BBC ari ihanga yona akora statement keje statement kamutera nabi kamutera nabaretse ikintu cyo nawe nakoraga nabo notekete kuya kutunga ubushobozi akaba president wihanga buriza tkabantu rwana mahanga gandi tkabantu abana nabantu aid tekabura ebintu bikashoba so ntugira ngo abacenderezeho hangata muherezo wa president abe nakikora kora amatuwari yo mitekete ni byarukora nkibasa ko tekansa program iki cywana muzabe mbiza butwine nawo statement sister gukora nzo zitarumunye hati wazanka ibi tukureba you go back into Joseph yatuho mu colonist ko cyo twagira abantu bije mu ihangomo bakija umukija kwabo bakana batiye mu bendake bakambatiye mu teretere dini bakambatiye mu project civilizing konke cyawe kiryo mu ndoko nabo bakabine terms and conditions zibamba applying ezabe zitarakumanya nabo in fact nabo mbareba Africa bakambagireba nkere backward nkada continent abar babarki abine muteta shikire cyamasha kugwisha kwabo nabanywa kamba kuteretere dini bakana baza kutungura no kuteretere ntunguka konka bakabine kibemenda kutwihaho cyokora mission bakabine kindi mbona wanu mudoti hati tukakora ki kutunga sente kandi tagizire ko stebirwe mutwe yitu nebitwikirizamo ikagumaho icyo kubanza ntubanza ekitukuja kutaho ntuja kudasifying economy kugira ngo twaronde ntasha yemhanda myitira atahizemo namwe nyoke cyajyo ni kugira ngo agire Kongo bamushaba dollars ezo kabaza mushabe ahubwo ko kuzumushaba ihangire ryagire ntasi none jatambaza mwihamo bashoroza nabandi bantu nbaza kucendezo okutuza namana gabo
aha buyambi kunya uruko yabasha yanda kuza kongo cya mutwara yo naruzo muri ndi hanga kaba mutaxinge naru kutwetu n'abandi bantu bari mu mahanga gani kaba bari mu diaspora n'abandi tubashimisha ngo bagire taha tongere intasi imishorebeho jimasha kutugira imishore yakanye ntisha kucendeza okudependinga abantu abaheri no kubashaba kandi kitubashaba akoto yang hariyo tamuza nakoresheje kugira ezibine kikatire to urugaye bitebituru kwenda mbene twagire intasi zite ya butoshe ya hanseje nkejo nsa kucendeza akudependinga abantu abo gashoboye no cyongera kanzu stari nakagera ngo batera karuru bahendeshera busha kureka bakabarambo bacumbura cyumwe twina abantu babiri twina abanyarwanda cyagoranya bakumangu tubakwenda bisiyaga hariho abajungu abo wahakanisa ukwato kwemezi nari kubuguma mu cyuru kuguma hateze audience zebe kabiri nos balance ngo tawori yakadara nkako ka BBC. This was a big test for Chagoranya. Maybe he performed better mbogera given the circumstances akubirariwe ati ekisiganyuma cyente tekaba mbeba wanje ekisiganyuma cyente tekaba mbeba yuwareba wayemereza hari yende kuri yo kateka yo light ekitangara rero ekisiganyuma cyente kabembeba bero mangu neriya yo tinte wachenga ati ugutumuru rwo kubanza kugira opposition mu Uganda. Uganda yaragize reki opposition oboto wankaga nebiri akahakana wakagana guma kana hakana kiwanuka kiwanuka uri akaba chief minister mwe nubataka tungire independence uri akaba tamweta prime minister kama ta chief minister wabo yo mu opposition akari oboto nkaga nebiri bagaruka makaruru oboto yaba prime minister kiwanuka yaba chief yaba leader of opposition noreba aminu we noreba we akata kundi bya yo kugira opposition eri pronounced eri mu Eishengyero twinda ntumuguruka ijo za kinana toka twagira obote yagira se mwogerere ari leader of opposition ngweno kandi hija president Museveni yagira leader of opposition ari se mwogerere akabanza ko obote kuko yajya ngo ururu batabuzamo yija yabase mwogerere noreba tuyija twazare kiza besije haturya Bobo Wine hato nanyo nabuza ngabwe nki ntwemereza hari yente kuri yatkata ekitangara konka ekisiganye mekabembe tukabaryari government yo kugira Bobo Wine omuzano wa dance alternative leader president kwa radiyo hazo Bobo Wine wachenga wachenga aho tkaika oriari nuko kabuzo bantu bagaba bagashomo bajone muri abashija bijwire jinsi hakabaho ki ombwebembezo obunyamurungi kurugakirana mukaga obworira abantu cyankwanze none ba training aburshabo rukwezi nabantu baza cyankwanze kwego bwebembezi kuza kugira ngo kuzo kwayakanga awakakandete beyoga president na no wekitire sayo kagutabuse Bobo Wine tweka uriara Bobo Wine umweshongozo muzino wa dance we kunyu atubweru first of all tuyino kwesasa z'abanya Uganda babanze besasi z'abanya Uganda hora shabantu bakushwara mbona kubuze wa president Museveni enkofira yekitine sa nekitine sa cye general yareba na yesimba na Bobo Wine werateka kanda kamsinga nangwe byo kusiga katwe tubireke kureba Bobo Wine namwepe mamu cyo is an insult to common sense. But he's a Ugandan. No. He's a Ugandan. Do not know young. Ngata katera masinde.
To you who if I may ask you. Katera amasinde ngokazi wa John namwene. Chimanso John, it is a vote of no confidence. Ba omuri John baba muyamobwe siki. The quality of a leader can also be seen through his opponent. Agwo ko opposition nendeberwamu. Ni yoreke kirukuri. Ebyo kusindika kuri nibyo tureba. Abashija bona bakwesha bayegamara baje bajya nkareka kitandika horeka harga yempwa bobo yakamwocha no kireba etire mwe kofira ya red ne hube kofira nguniye kwesimbire is shameful niko kwa abantu batakwedagabira bageza bamazima it is shameful the bet mwajisisa bareke turya mara mwenyini therefore bisiwe no yehereza mwere wahambaga mene na basaba wahamba hati John aho wabihira abantu beto John bakakwire chance karura ka weire tukatwine candidates musanzu bakakwire chance guys two of them were no wait when you are lying people abantu batama manda gawe bacaginga radio zabo bataho nankayago kintu kiba kigwire edakika 20 ezibakuzororetingira hatusuba kimwe kandi okenda ngo omafosinge habukwana rero twiga kuba bihe kisuba note ko kuchura kifuba no yendo takwenda now wait a moment President Museveni oguragira quality ya opposition ni shame kandi blame ya President Museveni. President Museveni na choosing nwasemiri kuchuzinga quality ya muta semiri kumahakana sadiata izo. Number 2, abanya-Uganda baterire Bobi Wine bakaba ine choice ya abawagamba bagira musaka hakalo general Henry Tumukunde hakalo general Muchamuntu hakalo engineer Amriat Patrick Aboy akama zile miaka 20 on parliament hakalo former president Makere Nobert Mau now kubogera ngo okuterwa kwa Bobi Wine akagira ubururu bwingi no cegekera hari President Museveni umunya-Uganda owari Buganda owari Rwenzori owari hano Mbarara Bobi Wine here 30% owari Rubindi wanyu Bobi Wine polling station yawo Bobi Wine here bururi 18 Museveni nuwe yaterera abantu abamasumu kumutere Bobi Wine nuwo kwenda nali nuwe yagizera tumutatera ba generals banu abokorora ngo quality how yes muzena point ye either dukore mu amendment ningasaba abakurizo kuganibo because it is very hard we Boaz haro wanyinika Kamwenge mwene kawabuga na Messi omukisayi kya Kamwenge nazana ayizire kuzana na Kamwenge football club no mutekateka hoki Messi na Nkoma FC ati dore Johnny amazabana gashara mwana chije ni nkusasira kunka factory ngo ebyo biba byo giro ibyo sharura ni yogesha agwo ko bwebembezi burungi bwine factors zabwo bwine organization ko kwita organization ebigombe bya emera hariya ezo nenkoni bakikariya ngunitiya gas bakiza kucika ngo atehe motoka byembundo na nakeji na mizi ga pink hata abantu abetegerize ba professor tabakushakatiya gas na mizi ga pink no abako basa kwerunda no mumberezero nabayayi hata no shango position yo yine iriye yabayayi kandi yo bate haboko bari abetegeriza bakwene bareta ideas nubashitama hamwe bakakora ubwebembezi ubwo kwija kwakahakana ukabaremesa hati iwe groupe yawe kubasa ne yabayayi abar desperate kama mbaya tubine cyukuruzi they have nothing to lose bakama mbaya no kireba hatwa twaze kushitamo mu delegates conference yabo wata upo yise manya DP so guyagera atamanya ko mutazayo manyasha no kumwara bahatari umwijembo cyo gutora manyasha nabo babakingira no mbishenge manyasha eje fato no ho muntu yitegerize uri kubasa kuzomufato ya politics za Uganda zo kuhakanisa akaziguma makazigumera abantu abakobasa kora politics nungi omu Uganda bakazitorokamu bazerekera abayayi kashe
so tumiyaga ati yabaye mu byo mu kibero cy'abayayi no mugamba bwe kabwegarikamo so cyabanye product ya politics yes abo ko batino kwenda besi ya nayemeraya basitora bakaze yigo bahura mu kimotoka kandi we no mpuramo no kireba kandi ngiwe iki hatunongwe ngozi ya muhateheka ngozi ya muhateheka atkanda ateheka heka nyako na hakijaba bana kogu aba batumukunda byanaga baba mama babazi kubizi mwana namanye cyababire bakamushaba bakamutwara akando ya mbari umugenzi nakakamutwara akando ekote hengami ekote hengami noho kuzomujya kakawugiye mu politics izo kujyaki izo kuza kwaganisa mu manyashana na Rwanda democracy abantu nebenda politics nungi kumukuba hembe bombi niyo muri kutunga ncyo kurebera ncitama TV nkeji nkanye ntwiga njaganira Bob Wine namwetinda mugambeho ibyagambere BBC Bob Wine shemko naza BBC ugamba ko kutere ngoma emburugi obunyamurere ebintu ebyeshongere birungi rhythms tonics a note sound bass nibeshemko nagani ashemko ntugamba Bob Wine agamba politics soprano solfa tena na bass nibyo Bob Wine shekwana discuss koka wara twaika kuza TV gamba Bob Wine problem na abatar Bob Wine problem na abar politics za president Museveni izari sirumwe mbi yes yabare you went to get is over for the first time teenagers are new cause John yakushobora abantu bakechimba they were many Karamjenozi armba former chairpersons LC5 former MPs abantu abaine CV nungi munonga konkating mawo president Museveni wagambira abanyaganda atumutere Bob Wine hana muherezo burobu nobu nyine nyangwe argument yo twikiriza nayo ahabukuba abantu bakechimba hije variety of so many choices kaziri nyingi abantu bakanka munana na 10 abantu batwamo batwiremo abingi batwamo president Museveni abakuratiho batwamo baronda Bob Wine waka president Museveni yamukizo buru bwen waje otage product yanyu yotimbo ba kono kwanye timbe nango product tage na yitijimanyi ngo nene kitwantu discussing ya donors eje mugira man democracy ubwo nabwo kwetimba nabwo kugira bata buri mwe nubwo mwigana kugira atakwetimba mbona abanyaganda kwe batwire let's not blame the system that is erium power kureka tugame abanyaganda kumwagiye kurondo ubwo mu manyanga tariko basa mu karondo wendi konkarira twakita ha rolling party antu batwachi mispressing amazo magarko nabatwira henwe kimanya ati Boaz abanyayuganda bashikira level yo kuyayana okuyayana ni manyisa ki they're desperate, we are desperate for change bwembera AM7 na government ye batarabize mu kurugor ku Rwanda cyana na mukaga so omuntu ariko desperate nakora ekikubasike cya mwizo mbisho tinkwiza kuzo mu yentu igana agamba kugira ngo whether Bob Wine qualifies or not konka abo kugira ngo abanyayuganda bar desperate orukwija when bareba ngogu ntubasa kumwegitaho tufune change yitutwire ntuyayanda nubagira bata nubamwegita tubazara muri ati nico kurebera ngo ruko mu Rwanda cyenda na mukaga akarose mwogerera abalemba yayanda change obwiro besije kiyizere bona bayegita yo are besije so it has been building up besije kiyavuze kwesimbe kumibiri abaranaguma hata abanyayuganda bona abacumuretingirwe cyane gece cyo kwetaga mpinda hinduka kurgar president Museveni nenkora yembi ko bayigisera ryo ar Bob Wine na hati nico kurebera na norkwiza we natanu yakwata qualifying yagira ati nyowe ati izo kinerugaba yakoze statement yagira ati NRM has become the most reactionary organization n'abanyayuganda bako abaye bar desperate for change abahamwegisiro abako cyangwa akatandika kagamba kubi NRM but maybe ugogo bakine na system hii nabasa kutuyamba kuya home 7 nenkora yo MB wache tegereje so kandi taro kintu cyo kugira ngo
ugakakora music yakashoma music ugakashoma ro ugakashoma we have different coding nibasa kwa nashobere music ukatishimanyisa ngumeni ngamba aryo yalagamba ngumeni ngamba ahamburuji no nibasa kuba nashobere music konka mbongo yinwe nkakakigamba kagira ngo omagaragi konka ibyo kubokoze utagenze kuba president mbongo yina kagira ngo mumagarage ninga she umukura kwi akata kateka gango na kuba politician echari cyaje ininga politics nebere ya ibamara bizima banyo muntu Boaz muntu nakunyigira kisika no wakubotari violent konko muntu yakusya kisika iyo hendero ye Rwanda aje tegere so naona wasako abatari atintendinge kukizamo bonka bwembera akagira ngo akakora senteze yabo mugiga yatandika kuvuga motoka nungi izo warume ngo akara out baryo mu karabu omusirikare yiza ya terror out of nowhere ya terror hati ga binchuro yepanka ta ba amraje bora teno teka gweri hangane ya niryanyi hata horche negana hocha atadichi ya jire chenega nawe atandika ya jiro maheno yatandika kujoini ya joini na politics kurwan sembere Iba marabize mwa wiro. So there are different factors ezikuleta abantu bajoininga ki bajoininga politics. Bonga Sky TV rakaya abantu program Eishengyero tuna radio 5 channel na mwenda ratonyi musharifama koroga rushere nyabushozi cyuruhura umustudio zinyo mwami turi nawe John naraga busongora no NRM nyine mwami Asimo Joseph no FDC naraga kashonji nyine munsi nwagaba entwega yakashari na hebiteka byunko umuntu n'plida kandi nyine umwe mushabe gashomo no NRM nanye ni Boaz wa Mongolia twenda kwebaza Ekaya hotel ya Ekaya nishangwa kamukuzi umurembo wambara kandi obuhereza wabutebekanise munonga bine uburaro burungi aho kujya karara bine garden za ukore mukoro bine chansya bine chamushana hamwe na cyacuro mu restaurant yabo te kukinga kandi nanungi no bwo kurgahisha cyo kazayo restaurant negumene yakora no program Eishengyero Ekaya hotel niye kuturetera chai nibyo kunyweraho izabantu bijana sho tubona barire indeba byona mbiza kugarakayo so Ekaya buri sande au kwenda kushemeza ba customer bitu ntubayeta live band netanga shayi 12 mpaka shayi 5 zicuro mbenu za Ekaya utungo buraro burungi utunge mbera nungi aho parkinga motoka araho ebikorinda biriho Ekaya kuri Cent Hotel nishango kamukuzi mbenu wako mutawuni buzwa boda we na buzu umuntu weno tijeti ni ndonda Ekaya ero kurebera program Eishengyero Sky TV Ekaya twenda kubebaza n'umujocho wabo tumureba aha twenda kubebaza umukuru obutosha kubona nito cyo MPs bona bahingize cya Rwanda service yaga okubataho travel ban obutazo mu hangari America ni partner Beitu ombintu bingi nabasupportinga bona bashome basupportinga kurwanisa sirimu mushoti kurabira mu program ya PEPFA abanye Uganda igana abakumere imbazi ya ARVs office ya president wa America niragurira honka 9 na bana so MPs bitu batakuza America practically kimanyisa kintu fairwa ki hatu takashire kujya America nyenda kugamba habagamba bargenyo eruguru na ebisuba abantu bari kigumamba bagambaraga ebisuba n'inyumba bikiriza bobo we ngo akayizo mu politics ngo ko bakamutera sarapo mbara obu omusango gwa karuru ka Chadondo East kurwabe gutabireho akarinze kujyo mu politics ryari no ndiyo ni kugambara ma 2017 akaruru akabero 2016 bobo we bakamusala pinga ryari habacha tarakadire but before then no wait a moment leka tugende mpora endanga muntu akajini senior 6 and above akajini 2016 akaba karuru bobo enta yakajama okuba politician no problem aporo katiti kando bwabata kajiro mu karuru politics akazi tandikire nka akazi korankai akata kweshongora politics kando atkwara we yamuhira kweshongora politics no hata abantu nyowe karantira umwana headline ya rupapura ruona nkanje handika mangu aga ngomeza but now no rupapura no burako barwa government rwa vision ndisokora story nkadina nteje na no just by face value ngira nteje gwiri hat we have even so many people
including leaders at district level ba parties abataine capacity of scrutinizinga statements za rugombe bembeza kamangu iki nikisuba eki na sero muhogo because kuba omahanga gandi kuba cha person wa district wa party no umuntu mpango ngari kwa story hano ya hano abatanzania obabe bakwasire omuntu abapolisi bamutwara RPC agira tukuwanyu taliyo chamano wa CCM ati mugende mugambira akandi headmaster actually ati mugende mugambira discipline headmaster niketagisa kwidana so ebyo nebisuba number 2 issue okugira ngo borabo eri borali mu government n'ubudunanizi bwawe okukuriyetinga quality na capacity opposition nacho nikisuba because kuba buri mu government nubwo hakuba hero no hakuba nkai tuguru murumo gwawe organizing opposition ngo naro gukuba choosingera who is capable and who is not aho hera kujya kwicaraniza na Joseph na hayagera ati abantu ababere ba supportinga semogerere obu yarigireho ba supportinga besije aba supportinga besije obu yangire kwesimba beiju muri yabo so hatabiro change now abahagizi basigaire no bamwe for the last 30 plus years tukwe abahagizi barabasigaire bari bamwe ahabwachi asemo bahagizo babene bahagera semogerere whose stature is above average aha Museveni akata nsonga na how he is doing his politics same fans same supporters obabene ba supporting Dr. Kiza Besigye until as recent as 2020 there was no problem Museveni akata lumubi kukisa politics za Uganda tia gase katalo bakaba takutanga mkungana bakata kutanga bob lakaro Dr. Besigye oma minister of internal affairs yo gabarovia ni mbiho submission yo bakoti yagira ngo bobu wenu kwiza kwe abakubene beyizo mu opposition politics mbabatera tiyagasi then ncho cyane sere musician 2016 ekatalo kano kutwagera akatalo tiyagasi ngunicho babesije babire bezire habo kugira ngo tiyagasi obyitaniki bamishamo John najya akatalo tiyagasi sarcastically but ntwiga wenyini presumptively yes 2001 okay to put it into context na bahuliriza abandi banyetegereze 2001 tiyagase karoho ebihome bikabero okutaka bangaruka kuro tukatwine umuntu wokobembera opposition kandi umuntu okorangwa mu muzinyi 2006 the same 2011 the same 2016 the same why do you change goalpost nyorora narga Congo today kandi Congo bungireyo bente inesumya smartphone omara matingu wene nagusanga hano noso tunentwigogwa byarika Burundi okube byagamba byamutakwatire no muramo gwatiro cyo kubongambera ngutiya gasi niye sere Bob Wayne ngo abandi twasoko bijyamo omukabura kahwire tube twinemo na professor wa Makerere University vice chancellor wa Makerere University baria wibana zububuro hatu nabwetegereza a professor a vice chancellor of Uganda's oldest university abera ari mu karuru akatiya gasa nogira ngo abantu ngo babirize generals ati John yabuga no mwana is improper wait John yabuga no mwana now yabuga no mwana standard bazorindo John akare wamp information allow me to give you nashaba nakwikiriza ati we John kwa kuvuga no mwana rwire kwa shako wa mtuku atimwe nabuzishe na nyina awe cyogo mwana cyuru mutamuhire mate awengi omwana nyikiro mutamuhire ki amate omwana kaguza kurwara kwa shako wa mtuku naba mazire emyaka mingi obwire bwingi atakunywa mata so tingwenda orebe Bob Wine no kwija okurebe umukarura kakwirusha politics za movement no guzatandika politics za movement zo kubona bonesa opponents no kubahemangura no kubatwariza kubi ziri unique zikazitakabaho go muri Uganda no kuzinga radio no kanganuza radio wa wenye bazikazitaro bakabataro radio zo kubazinga konka pointer ngo politics za movement zendofa zikumaramwa abantu mucuzi n'ekitinisa zikwata bishe zara abantu nabanyina zara abantu abana babona bijukuru babona bakamwana babona babareba zikabahenura politics neza movement so ubwo n'umwana wine wa mtuku yakuzire
so ebye bitahana babanyegana batahana babireba umutware abari prime minister wawe ari secretary general ati ngiye kwisibo bukibira cyanjye cyankinta hamwe cya movement ukamkwata kandoya undi jare minister wa presidency har kano ukamkwata kanuhura hari eshenda no shikomisho undi jo akajya ati nyenda kwisimba ukamkomera umuchome korora kamara ya nemyaka ya nengahi undi akajya ati nyenda kubwa president na nyenda kuja kugwenda anda cyaba kamhurira bungereza nagambira uko nakwibisa kuriya undi jo hati nkubuze notekatenga abanyeganda tabakwitegereza tabakweza baza kureka Bob Wine ngwabe n'uwija ngwaze kushaba karuru mawo ngunanda kuba president wa Uganda ujya ngitwa kumureba ngutako baso bwa president konka obuzibo buruho nukwasha ko ereserwe ubwire buringwa bwa politics ziri kumara mu abantu ebitinisa byabo Johnny ko kijo no henderecho ngaya hatu norora nyurani mangu najya kumpa information niyejo kandi wagitunga no kuyiguta ingwe no koshitami wiyiguta norora ekizibu cye twiga neki kuba abana agamba mukahona nagera feeling yo kumanya ngumamta muhurire omukube biyagamba kubanza byabagaruka muko yabagamba hatu buri nanta kugamba ya no study yanagira tugwa yuna hungiro hati yabagaruka nyo nanta hungiro hati yes hati tuleke ku mixing akaruru ka Uganda ntajyamu buri yomwe asero bahagize nko kuyabutunga nukoko kandi ekintu cyo kugira ngo umuntu obwarasomera gurukaricha atagamba politics nguwe agumena abuza embwa zinzurwaraki mwane baguhasaru ecyo nacyo cyugwiri habo kuba twina abantu professional nko president ogo arigire ko rahera amina warigire ku considinga defeat wa liberia kandi muzana umupira entwiga nagira ngo bora muzana umupira iwe taragamba habya politics zano mupira bakubuza ha free kick penalty yellow card semifinal na quarter final ego nintwiga entwiga nagira ngo bazelenski Volodymyr ngo aba bakobe batarumbiye butegeki ko na yasya Ukraine entwiga nagira ngo Bob Wine tasimiri kuba George Weah atwara yasya Liberia ene pate ya rumbu abada hansi n'abakugu ba rubongoya Okukoragana Harvard ba segona n'abakugu muri hati segona yo takatandikire politics akaziru ba leader of opposition wenini ba Kivumbi akatandikira wa isomero Makerere University ba Benjamin Katana now hati abo nabo bari nyoma question is kuba nyowe mba nyine background yanje yo busomesa bwa primary ni nyenda kuba president tinkusobora kunka abantu bampo hagize wabo namara kuka at a certain level what should I do kandi ngira ngo sebiri kuba ninyebuza abantu abo such that I don't make mistakes if I make mistakes how then do you transfer those mistakes to your opponent thank you enaremu ito kitoroho kusera opposition onunje nehe yo competinga nayo mwegende mweseremo newe ntigoborano nakubaho muzigendo gubahe mwerundane mu muruntu murunje muserre professor omwidini yu mwije tukompetinge nawe tumusinje musinje konka okulemwa kwa Bob Wine kugamba no mukazi wo kugambe mbusikana hayaberali na zake no mujuka last year buri bakamuleta alijazera kana agamba nataha bizo no musenyi you can't blame that on NRM thank you umwamemba mweta Vincent Tebekine Ambrose arakadete natureba Vincent ogu atahana korana inaremu Vincent wari kutureba Vincent Tebekine twakusimba gashomo yes ari nyanda ku kwikibuzo kinambira John cyatagarakamu nubwira tugwamara MPZ bona batire akaruru bakahimuze cy'ebisiyaga Amerika bayize ngo bataza umuhangerio njemanyise kiwashanga more than 2/3 za parliament yitu batakuza Amerika kababazure dabare nanye nantakwe na mbeko tap by time like my brother John here onka nanye ndakufumuza abaturira hera nabakutereba tarho kosi iyo kushoma kwaza university ngugi washoma niyo kuza kuba president my brother ka RDC yokoshomere cyaro kuza yamuza kuba RDC akosuja mu arhivintu arhiwo kweta actually wakasomere kukana kamasomo akana kamasomo waza kabare ni wakwatse bisi joka mukoma akamuya no muredi why did you go there
ukano profanga kwa RDC bushomere mumbehera kandi bese muzakapotebo nangwa stari smartphone mumbehera nyibite nako kazi zakapotebo za smartphones kazi takizinzwa yono basako why did you then kama RDC ora bisako awenzo kamwambe ngomo radio so none mbwenu oboka shoma music oboka shoma culture Moses kware yihire bese byo muri radio nko kumukugera nke kumbe iwawe cyo mutara mucenere ngo Moses wakwa kandi twamubinga kamucera kandi twamanda twamuta kamera Beitu twamuhaye twamuta office of the president kabara miliyoni Uganda kabara miliyoni Uganda shawo kwanda kugera ariko Moses tingujijuka nyona oba nuho batwire nibingero batwire moroto bakajya gukora ngo bakamukwatara obota kabeta yabakwatara yebye bakunta huweza nebishuba kingu Moses point yagira na drive radio jikugambere mwimana even the date joy nwabingire bese wowe yashaka government yitu nyoka tinda bije bese nyoka tera tia gasoraro tuno akatega nso UPC yije yanshanga kabari nanye namugaburira katia gas kaje kace ko kumuhora urugero rwa radio utane nyondo rwa selfo asafira no kusasura so ati yabare mnonga nyine my chance hata nahura nayo ngiro kushasha mnonga kumbeherra umuntu kumha power ngwara tuna kamutega so UPC akija kamutera tia gas RDC akatsisa government kamuhora hata ichi dangerous abushaka keta mtayi wo muhozi nanye kamuhora obo stoka hata kabira mtu wako state yunkumanya ituzanera gari muhora yo gasho kuno hagera president Museveni no manya president Museveni ko yagambire mu Butu ngo abakwase wo mortaro rurwansa obote mu Butu yayanjye no Museveni cyagambire akagera ngo bwire urayika nanye ndagaruka mu Butu ararigera kubi abona gopeka obutega sa program watu buza otukuyatire tie gaso tunu otkanda kabinga bese byo mu radio kabare mukakora ki ati abakandara nyakwendegera nguru rwa muhatereka utwonkara kaheka nyakufa mwero mushakara RDC bambinga muhatari ya katebe twenda utkamutene kimwa mukozi ine wambinye mu RDC nkarekura sheri zo banibye program ojo tuledere bara ezo bani kibanza cyo kuretere termination let me clear that mwam Boaz tina natakumangu hati nikibanzo kwakana ikiro cyaki ni wachitari cyebishoba nyewe 210 byo kwezi kwa mshanje 2020 na 20 ndukugondera ikiragiro cyihanga ikikugira ngo arikwenda kuzo mukaruru kaki kebe gombe akaruro kajyo muri arekure yo karekura na isimbo NRM primary kasharno gapana na isimbo harebuchi yuwe arote kati office borekere waza atu John nakutomeza watu asa kuntumeza you are not a candidate anywhere in this country or in East Africa nangone yakwere si wataragireho abwenye nare si wataragireho nkaza Boaz reka ngambira bakutureba na nabaturire abaningira ngo bagera ki atana amanyamize cyo batama konka agarya mazima John bazurinde nkaba nominated na yesimba ora njano wagaba on primary za NRM Michael tuyambo tuskari ngiye kishaniki kandi na karuru nine cha president na kana karuru kenyini no nine cha president bakatera bansinga no wagaba nabura mutarisimbire omukaruru ka primary nari akaruru kandi ko sana kabiteza tarisimbire nguko I was nominated stopped by his father manyongo bana tugambe no you are not correct so jana nyanaga mbana Uganda ekishano nakwera abatire muri muzum TV abatire sani kasharo no they were over 26 echano cyarema muri ke kweshaneki echaneki nyine cyoroho ebugambe nwagaba Moses entuiga nomination force MP Kashara North 2026 enyuma hari yarangiye yakiniki ya NRM na nahife koti hariho nyine na nomination form nominated okay ngurunga does that matter yes does that matter so much turi mwana akikora iki akabwira so mutega program reka ngumze muri kimwambo nija kureke cyane kandi kaheza katigere order wishemo yakanye ndakubagambira yes oko ine kitekateko cyangwa yashyitekateko nkisimba naheza bansinga kandi nayikiriza kumanya ngo bakansinga weza nkikiriza nayereza imbuto ndazitagombora
abana bakusingwa kantubagarra office akasingwa twamwiha bwa deputy twamutwafu iwe cyane kire okay kwekereza ngo kesimba wagwire cya umubiko byatangire kugarayo ibikorwa byawo bebe no kora mu district zo rero umuntu twagira ngo twakora acunda bashabire ngo additional kada mchunguza ketsimba shemo ndabashabire ngo yanga atari mu office na RDC akashaba and family yanga why didn't you go back ahubwo ukana maisha kwakoze kabara kwa twitire government akashaba mchunguza akashaba yote ndashabire guma kamdara mugara disi shuru bavuga bacuza guma kamdara mugayire tindashabire turashabire gusho kana ushaba kuzashabire mutanga program guma kashindura pati putting that aside uri anabuza guma mwanyanga bugabo bazima mwaza kubira TV bya yanga putting that but etitwachi kitera ni watorwira buri ngo kibuzo cyatwashigara nani nyenda kukigaruka mukonka atenti garura yatubiha munonga abantaha bagenda kuri tugekike icyo kuzamerika MPs nyubuti nkumanya MPs nangwa nobo ombi wana utubuza iki nkigaruka mu question y'wana utubuza ntabasasta kugumana abantu abakutobiyambi kandi tutemazeremu nkimaisha ngutuminimize ngeshoza unnecessary trips America MP yaza kuza America esente za kushoza zibaze nyingi kashiko bararwara amushitira marwaro ntaraguza America harone bisaka ana pasta Robert Kayanja baragurira tubashabira no shanga jono yagiye kumwe yagiye koneke bishaka harona andu mukuru so cyanyira kure okuza America nyinga tishupango mnonga ntabasaguma after nawe menda kuzayi abumwe batarwi mbazo mtrip mbaza ku restingo mbaza kushisha sente zihana so kubaho iganda ya ku developinga tkareka kuite sente ne sente za dona ziri kuje nyingi mnonga zikwera umukufazi twa stoppinga unnecessary trips ninda kujya na decision mnonga okuza here emresiri ngwaza kumura ngo MP kandi ubutakushara sente yona ushize ya government ikinsa kuti ya mnonga so kugira ngo MP zo stoppinga kuza here kuza America narahandi na Bob Wine Bob Wine bamushize abaryo muyihanga bagize ngo Spain izito 18 something billion a lot of money zile mu mahoro ezatahanazengerera here Bob Wine gutwantagamba ngo ashire sente ziyo billions 1.8 billion umuyembezi wa patita kuzengera what is it tugire rwo kwebesha bembezi kasho kuza here month kwetu atununa naze akwa bonka ba patient ba blaming ngo sente bo amhire bo kururanyinga pati kwesa structures kugire bya information y'onka no bagiye bagireta no bakugireta bonka no ba complaining 1.8 billion omyaka ebi as shwezi ari kuzengera here so inje mayisa ni twaba what are they going to do there MPs wait rekaba gumaha ezakwenzo zo koroko zo munguto zo mashomero zo marwaro sashira ba RDC abagumura bakoze batarabingire ihangartije n'ibyo Joseph nogera kwebiyobora wagira usije cyaguranye kwagaruka nakureba ata MPs abo yagizire ngo bakahagira ikiragiro abo kuba Canada kubasanga yagaragaruke na facing yagaruka today aba MPs bari mbazana empire yo kubaka yo kubaka milioni 2.5 kubaka empire now what is that burizo every single day $720 per day baba sibiri nuze bamare 10 izo mbada kumara ukwezi buri umwe najya kwida na milioni 5 na mukaga plus kubarije fundraising zitumba zikora hoje ate umamba wazi koko nanagambere Christmas package abanya Uganda percentage mpango I can say about 80% are desperate for change nibene mpinduka at any cost so na Bob Wine ni nteka nkoko nanagambere umuntu ariko nande kintu ningo umuntu kwanyigirwa kisika nakora buri kimwe cyone kikubasika kurebuka ngo yayeho mu mbere yakwagizirata yakwaramo tifuteka ngo Bob Wine hagire bisiyaga konka ni nteka namanya ngo nabasa kuko so muri ngogo abantu bamukwatireho bamuyambeho kurebuka ngo yayeho president Museveni ombwire buke twasa kwatuguriyo muri ngombi konka gwango wasa kwikeninga ninga kurafisyaho process yo kwitwiho mu mbere yo busube nacyo cyo wasa kukora abo kabanyankore mbaje ngo register ndeta ki mugisha so yes umukubiha cyanje basakura kusyaho president and indeed bo Museveni nabasa kwa akoze iseche kiragiro yakoze nka political tour konka nje wasa kumugendana abo kuba already World Bank yamuhireho sente ate nakwatane biragarata chine sente manya kandi bamara kuyaho sente nota chine ubwekora already MPs beno reba
babatiraho impingu taro kuzamerwa bakikira he icyo nacyo kibasa kuyambaho kake so ekibi ninga kirungi cyo konka cyane kibasa kongana tabuzagaraka inishoni emyene tabuza kugira ishoni yana ba facing kubabehera naro kubajweke urwo ruhungu bakoragana president Museveni tubakinaga icyo kintu cha homosexuality bill it was something which was a conflicting royalty abo kuba number 1 nope nkecho binari ntekateka ngunchetaga support y'abazungu bariya ku kwikeninga process yawe yo kurwanisa Mr. Museveni on the other hand abanya Uganda when voters babo bankaba MPs tubakusupportinga kintu cy'ebisiyaga okay kandi baraba fundinga no supporting so nabo bakaba conflicted baronda way out ya direta yaba konka bobo wayini wenka nkomwebembezi omuntu tekateke yanje nintekateka bena narondo muringo ko kubasa kufuna support yo kubasa kuraka kumiyamba keninga process Joseph ndakutire cyo kugamba abajungu abo European Union tene hano embassy iterasi tene kitebe cyayo US tene kitebe cyayo hano mwe no ngo abajungu abo tubakumanya ngula between last year and this year Bobo wine agizire caucuses za nupu mukaga mwena abajungu abo tubakucumanya ngo NRM obutwabe tuli ombisiyaga byonyini President Museveni akamitinga caucus ya NRM emirundi ebiri gumwe kololo ogundi omu State House bwenu boto bakumanya ngo Bobo weno waraba yabena aende ekintu kyebisiyaga akana aja kweta caucus ya nupu decision ebaho ebanga then agira basis kugira ati abantu bano nokubeta kabeta baya nyahagire nabagira nyaborawe buri omo wena to respecting obhangwawe let us support homosexuality mweno gira ngo abadungu abahano tubakucemanya ngo that process was never there. Thank you Abadungu tubakucemanya ngo Bobo wino wenyine akaba hosted on one of the local media stations hano now yayureka supportie towards ababenu bakanisa bishaka. Thank you Don't take points for as if they are very stupid. same bazungu naone bacumanya ngo last time Museveni akapasinga bill yaje signing agaka yaravera umuntu yazo mukoti wowe nyine itekaga kabarasaza ongati chine uhamesha babari oguma mweta kato akireo birungi najera ngo nsimira Moses yabuga mamazima ayongera ajya tujun nabi Moses nwagaba akisimo primary zainere mukashari north najera ngo even nabagana omurukari umuruka gumena nwagaba ogwa kweta nchuni akaheburunga kato akireo birungi Roger Zobrunga nagira ngo ngaha debate mwagicwabusha shana Juni January Roger Zobrunga nwaga hariho umuntu ayakuba umushirikiro kumara akajya munazwana sibisiyaga abajungu banyigukora nyigi washemeza abanyiganda because for example abantu mbavuza bwinshi minister ubana ari wa justice now ubana ari wa agenda no hashemeye kushoza nzibazita instruments Israel act okuba implemented awenje icyo tutakakikozere if we are serious about kurwana sibisiyaga icyo kubaza cyabyona amahanga mu Africa ni menji agahakana sibisiyaga tire muri Tanzania ibo wabhurire ebe nibyo mushije ari kwenda kutera umukazi ayesindize ndakutera umukazi narondo rwetorozo abo ba Tanzania bakanga ibisiyaga wahurire ngo minister noha manya MPOha ubazibire kuzamerwa tubarabyangire ebe nebya omushija akwenda kutera umukazi nanda kubinga umukazi ungana narondo rwetorozo so atabajungu government ya President Museveni bajahagiri anabanya Uganda hati abanya Uganda enambe nyinyi nabo bajahagiri enambe nyinyi majority yes government ya President Museveni abantu bajahagiri icyo n'ukimenyera ngaye kunimba siba mushi okuyaho kibakwenda nibenda nyineka ejo save kozerwo hakane kozerwe ya nyowe nkomuntu icyo bakwenda nibenda nyineka ahumurege
wenda kumuhumuza ku bintu bakwangira abo kubana bareba ayine birunge byagasere konka yo government ye government bakweta NRM erkwebemberwa yo erikaguta Museveni government ya president Museveni abantu bajya hagiri bagiturembi bahereze no mujungu na wajya hagiri ezo ni sign zese kiriyar nyine kawo kucoma kajya ati konka abantu kabapagire no kabapagire ngire ntahe nare bendiaha no kireba so ebe bikuragwe kwaso ebisiga mabya amahanga za Ghana Ghana kanga ikisiyaga wa Zambia kanga ikisiyaga wahurireyo MP ubazibire kushohora speaker wishenye nabo tubine ba speaker bine ba minister bine Eishengyero naramashengero bine abakupingira kimwe ebisiyaga by'urukuru babingiro habajuru bazibiro hakugenda egi government omujungu ajahagiri baramunanga orari sizente ekazaro kagikama ekabijije kabicura ejijija kwe kujijija mdonga yahengesereza bakitecura bajagire atokataka kuyebuza mweno ngikuzenje bage ona nekinora hata no turi nabufume so abantu bureke twegambire ki thank you twine kaya hotel mbo kuturebera ekaya mbashangwa kamukuzi hariya muri barra ekaya kuri Center Hotel no hotel nungi bine oburaro burungi bine gardens nungi hokore mukoro bine restaurant ero gukora burushaha chansya chamushana cyacuro nebituraho bine byo kunywa juice cocktail bine milkshake bine soda bine mizi byo nababine kandi bursande tukakutera ubuhereza bwo mutano twatwine live band kutuhereza kutushemeza kurgashayi 12 mpaka shaha 5 zicuro mwenu tungama yo hariya ekaya kuri Center Hotel kamukuzi noza kureba irungi byonka nabaturebera mu program y'Eishengyero ndera ko bazaba ekaya atugumara fonse mpukahona ari ibanda nagira ngo mwebare abari mu program konko kucyara munonga Moses Magaba yetwega aha oguma mweta bamweta bamweta none ko tatere hize natura mangono hakandi ninjira ya gutata message iri yarentu gumirwa kushoma message yawe motero hizina rero tumanye uwo turayetera message ejo omwami Moses Rwamugoye arakashonye nagira ngo namazima iki Moses yagamba ibyo bitecho mu Uganda ate mu abantu aba desperate niyo shonga bwenji tokashanga abashome barwagati ibyo butegeki nagira ngo abashomere batina okuhemurwa nkaba shoma benko namazima government eneremu ibyo butegeki igenzire yabitabangura Moses Rwamugoye ubwo ni disciple wa Audrey Rwabogo Elias Muhimbise ntukiraganira na waha ari kahenda burahya muri efingiro nyangabo wabare okutura kabarori aha mnyoro wanje bamwita Sylvester Turia Singura nagira ngo nakona program yegera jya Moses Nwagaba ayineshonga zamani zayo na hatira nagira ngo washako niyo best description aba politics za Uganda nagira ngo John Ogorgire Kongo ayinebye nagamba ko nkabona wakubyetegereza nagira ngo yoreka abantu message oku Moses yabire nagira ngo Moses okwari kwereza abantu umuhimbo none nabaheza motivation icyaro kugamba nagira ngo ahandi program negenda Sylvester tuyasingura abantu bakamwita diga babare kutura kandi babare kutureba Sky TV ogoma mwita Dennis ndiyo mushijari rwenshandi ndeshangwanya bushozi cyuro nagira ngo onyebareze Moses Nwagaba bukuba ba general abijoni yanagamba president akatugira ngo ni nakahuba nuko kutera abayayi mutabiyefuza president
yagambira abanyarwanda ngo MP no bwarabe nagwejegera konka harasimjire nahagera okurekaho bwembezi no twine hati mbwenu tumwikeza mu cyaguranyi anaza kutushwaza nk'ihanga mwebare Denis ndiyo musheje rwenshande webare kuturura no kutureba hano Sky TV nyara kushoma message z'abandi bantu babiri then tugarake mu studios turugambe bwambe ufundishira program message yiginerga owati chamoni kanoni primary school kunkana jango ari banda okay wano tubaza nuwenye na Moses kurga utunduzi yanayebaza Moses noga Moses abantu bakusima kunkajo na jango no habisa abantu so mwentima bwenshi abantu bikiza ngo bahabise kireki Benjamin Uganda ruhesho na jango nikinsha meza munonga ba MP ba NRM bagira ngo batagara ko mu America akoba nibashira sente zihanga baro kuzumarira omuzarugi za America nsimira gashobe Benjamin Uganda ba MP zabazi biri kuza America tubaye NRM bonga ni MP zibona bahagira ikiteso cyo kwiyaho cyo kurwana sebisiyaga in fact ndebere speaker nagambera asumana basarirwa ati kuya cyagora nyagambe biyagambira otwiroho nami abuko tinirire visa yawe and I think birinke embarrassment aside ya basarwa bena Yehoza ho bwanyuma ya honore macho okumomesereza ati tugambire ko nokoraga nitwe nkaneremu twakire takutina Nathan bambe iha ari kiruhura ni nyagashanda kazo Nathan bambe kazo nene kazo nagira ngo nsimira omwami gashomo na John agogambaje kandi bakamanyaje inarimo ibyo gukora ikiri mbamuyeta na hamya Nathan bambe so John agashomo ngo inaremo mwaji bangira mwaji higikira ogumamuyeta nwata James Ntwari weta mnagira ngo nyabariza turnawe John ukutesaje kurunyu mnonga ranyabo Boaz Ugandeje kurigerera obusinyo NRM ya resire buri muntu hati ayi no bugabe kuruno mwembezi we no warakwenda konka atari president kubanwa yacho abo kuba noreba umuntu otine wa politics munawe no bamuhagira nezo messages twabasa kushoma reka tugaruka mu studios ningira turi kwenera program rekeke mwemwe tubase kurekora program yici Joseph going forward omukore ankentara yanyu opposition cyagoranye bajoni bagira ngo bajoni bo majya gutwara na surprise cyagoranye ngo performing rati akadara akabiri opportunity te kucyera kwebwa buri muntu so omukweta owamani abashubuzi bente babagandana na kuserente na jangu kanokani iwore serewe serengu na jangu akachumita mwengo na kanokani hatora muzotindi yabare akukuna nagambire abanyarwanda ni bende MP nduka biggest percentage zitabuhuraho rya here no tambra no wakuzo mu hotel mu restaurant no wakutaho mu taxi park no wakutaho mu taxi kutambra abantu batamira uhe government age bende mpinduka empejo nicho numukirebere 2021 electoral commission ikatuhereza General Museveni aine 60 or 65%. What has since changed? Again, surveyor what statistics, because statistics is nzoreka karura ko kabiri nacuruhura katera 100% tine wafire tine waforchere tine wabira tambwire izobere yakaru so no teka ngo akon kaka yakaru katera 100%. It was 98 something percent, but which was just a given percent, it was not voting. So akon kwa karoko no gamba, but still even with that aki 58%. Mweno muntu wi vote yakaruru okiga ko 58% na kon kaka yakaruna kwa muntu bench kubesinjira akagira ngo electoral commission ekatwerezo ecyukushembaye so wano jangwa abantu bene mpinduka ecyukushembaye niyo yabere point ya abantu bene mpinduka and so whether Chaguranyi qualifies or not, that will be another topic discussion after we've changed this government. But we first change, then Ugandans have the authority now to choose whom they want.
But if Chaguranyi is now the one able to lead us to that, was a TCR. So imwe tumukakira quality. Just accessing. But even then, you cannot talk about determining capacity y'umuntu atakagire. Wajeteje. So nabasa kuzaho akore ibyo abantu bataku expecting ngo abenaza gukora. One people as I end. Abanya Uganda eche hinkuzabona njyani ikigamba bana radio 1 TV turiyo mbwire bwa transition. Okay. Transition. Okay. Kandi turiyo mbwire bwa transition. Turinka abashikirantana tando yo muhanda aza tukumanya umuhanda gutaragetsa gutarato. Thank you. One people one Uganda. Nari ukagera nabakatonga. Gashom. Abantu bene mpinduka sausage Moses sausage Joseph. Yabare. Majority. Majority abantu tokene mpinduka. Njangu my brother Joseph Entana yaragamba niryo mu FDC abamo kwambuka Katonga abandi bakamurondo rwashuni yaragamba niyana mahisi. Niyo crossroad ibaro when yagiterana yagituma ihanga. Kasime kamwe muhoze na Museveni. Wanashe ibintu bishana. Ibintu bitandatu bishana. So mwanya Entana nige yaragamba. Echabantu kanda chinya abantu chingi tinkagire ibintu. No twakuza kutera karuna mbwana nko kuturiyo mu studio mbaye mutkateri. Nho kumanya hatta yang tukore sample ngo kuturiyo mu studio nho wakukirebera. Konka umuntu tubaze tukore turebe. Tukore cyane na Boaz. Tandikana Boaz 7 nagume. Nyona nyagume. Nanyogume. Joseph argo ntiga icyensi cyamanya no katagambe. So nora kutya. Koga rwakamuntu bitatu bakamara. Moderator shito mwingada. Moderator natiri saidi. Kine chairman electoral commission akaro Mwakiwa. na hata mwibiro mu studio. Opinion yanje. Tekuzaba kutera chairman ni wabanza commission already 60%. 60%. So gasho muhendera. So mteka program. Na njangu abantu abanya Uganda. Unda kumujya abantu benda impinga meja kugenda. Konkazo of now. Abari kugenda percentage kiri ekirwa hansi. Kandi demokrasi umuntu yakusisa point something on percentage. No majority ni yene byagenda. Mbona kugira ngo abantu yes I can't say utarumba kugenda ngo kugenda. Joseph Nyongaza gukora Joseph na mporo mu opposition kirwana watahamwe nka na pro FDC nubo cyama nubo kimwe cyona nubo kwene mpirwa konka ronde ndije nagira nakubura so nyingana mbakina narimo hamra mu gutwanta gamba nyoni ngira ngo eki kutwakutereze mu ihanga gitu tukacyeneze ngenda aba MP bona ubona opposition rwana narimo kuzahera n'ibindi bitweka no kuza no mpira Rwanda kwita sente ihanga ka survivinga tugumaho rangano wamani abashambaga kana 500 y'urugamba abaga batendere program shasha no manya constitution negamba bugabe bw'abantu umubugabo ubwo harimo n'ubugabe bwo kwegwejegeza Nunca mnyano wanje ayi n'ubugabe kwegwejegeza nano ko bihawo nucereba ayi n'ubugabe bwo kwegwejegeza akarura kahwire nyoka gena nakebera president Museveni narigire nakebera abanda ba movement uko nabajya kunasingirwe n'ikireza nakebera bazira bataringa ya nakebera umukazi wo byambu na NRM NRM wayewe na tinda primary kuzahwira koka kunaje nijana za a Facebook yanje awo najya ati Museveni nakwaka muheru nakusiyubura dabwe yuka musibure kumibira zigaye Rabarnagumwe no singa kakubinga ugaruka kumureba baroti ni kibancintangaza abwo kuba mukamtikirize ngo ataye itangaza koroja mukamushitamira mwishize ni mutazagaruka kwese batiuka kwa hindega teka yawe kana waine okay konka aine ye konka akanyunga takurga mahegano zongsyo so tikabe churungi mazima nyine kayitera umukifuba ahumre azomu NRM yitu ufukusa une nabira misho nagikwateyiremu atorondero ndijo mwebe mbese atari mutabani ubwo naza kutiteganisa mnonga
atute cyamusinge gwa demokrasi movement obwe neija kweshura neyeza busya nemera busya netoka nkuko rewate muntu gwa kartusi gwatoka movement nikiguma kiri kibera nkayenda kugiye kwatara movement neza kubenku wesigara karokaka ningira ngo wahura abakugaya Boboen ngutakoma politics ningira ngo wabahura nubagamba bugabe bwa abantu bebwa ngo na constitution neho umuntu bugabe waregeze myaka 18 ukwigondeze intebe yona so Boboen okwesimba kwa president nali handi intebe yona tinya nsonga yona akana argo parliament iri ari umuntu kuba bari MP okwesimba kwa president ni choice ya abantu bakasamba budongo kamwe n'umuzabara kora zaraye bakasamba budongo Beitu nubo bakusaramu no haraba president as long as amateka gakwa gagenderwa wagaraka wahura the same people wambinga rare abakumanye byebutegeki abacencuzi ba pulida former DC ahandu hona basis yo muntu kumongera akaruru akakukorataho omazire kumahako kubanza ni boxes atikingire ebyakoraganise akozire kwingana cyubona kumongera kandi entwiga onagera tunyonga kamuha kandi namusibura ngamusiyobora nabwe ndata namuhaka bayi ekikubere kikire nyoko bantera gasom ngamusiyobora ni mutera angizire ngo najya kunkorera ebi nebi gasom kubanga ruko mu meiso ni mubuze bwanko ebwangambire najya kunkorera okozire kwingana ki gasom kubanga umbisinga ngo akozire beyond 60% ni nsoka rizibwa kumongera konka tisoka gasom today ntkonko yobona ko ogendo oli omare otahora bireyo so ngira gucyukira lastire zine dane nakizano mpira garaka mwako zine dane no kimureba umupira abanya Uganda hano jya ngukamweho nabamanya uduce ngo sports is a physical activity emyaka yayinewe kukeka kurenga kugira ngo tazibunagumanye emyaka 5 na kimwe abanya Uganda cyamuhere kingo basaba NRM elhan no maspate buri zutwaye nturuga hano tukantugamba aha structures za NRM obwira burahaka akaruni jya kwizebe hakemu abantu abumuragiha nubwo Okukoragana nabo kababe ba professor turatungiraho doctor professor al president of Uganda mun turatungiraho general al president abanya Uganda mwino bugabe bwanyu kutera umuntu we no mukwenda omurarora ngo nakora ki halo twabe twine Queen's Council halo twabe twine na kabaka so abanya Uganda abayintwiga bakwenda bona abanya Uganda tubabwino na parliament yitu ati halumu buri category zona aba PhD barumu aba professors barumu n'abantu baburi kiro nabo barumu Boboen byagambire abagambire wenkawe no kwenda ngo muhogoye targa ameza aba MP abayembara singire abayine an image to protect nibajya kwiza bamugambire ekibali amutoma konka tuburu budunanize bwa president Museveni tuburu budunanize bwa NRM okusera noha opposition murungi noha owara kwa kanisa kurungi it is not the business of the NRM. Thank you John. Dunda okwibaza abaganizi bitu toli nawe John bari kutayira warga Kongo ntari bundu waborihire babare umwami Asimo Joseph twakwetera short notice babare kwereza kitini sa invitation yitu kanso noga bari kuje kutereza bitegateko byawe na insights zawe twenda kwibaza gasho mu mushabe kuje kutayira twenda kutabarusya Ibanda University abo ku jweka bana degree zabo na diploma umurundo gwa mushanju irizo mukoro gusibira University mu town Ibanda twenda kwibaza ba director umwame aimbisa mwame eri Jibru Mshana Vice Chancellor Professor Samsoni Academic Registrar Twinamasko Gerard na team yona nabeja bajwara n'abaziri ntokutabarusya mwe baro mukorogo wabo gwamane na umugambirizo wa University Muchunguzi Lawrence twakwebaza ndwenda kusasira chairman katuguna chairman wa Kiruhura ferero mwijukuru tumuzike nyumwazyo hari akazo nimwe nabize kwa sa chairman katugunda ku shenikerezo mwijukuru nimwe mukama nayo bare kuhembera umusirikare witu mukuru retired Kano Charles Barija ndikusasira n'umukazi wa Brilliant abo kuferwa
tugume no myanya wa Lilian nabo bamushenyekeza nyumwazi hari mu gishunjo muri kinoni ndabasasira Lilian na fande barija abukorwaho umunyabuzare wanyu mukamana watabona wayaho abandi abatunyere runyintu basimira ruhanga Bishop Stuart nawe graduating today na Bishop Stuart ntubatabaruseyo university ya by the way ntubendeze burungi abana ba Marebo emishomo university na ya council then university nunje munonga na nabacambogo bamara graduation yabo ibiro bishatu bagatandika rwa kashatu bayakirwa Jessica Lupo batahonye mwazi honore bagene tagiriwe I don't know erizo abashime kwakira JC Muyingo so abantu mugera kushoma mu ihanga so Chambogo from Wednesday to today last week KRU KRU abantu bari mongera kushoma koreka habe discussion under 7 yes have discussion ya abantu mbashomaki studying what if we can answer that then we shall be home and dry tunakoza tego no team abakutuberaho tunakobaze kaya Crescent Hotel okutureberera tusimire management yona ninjira nkishinye tuje tugira ubwire tuzarye kaya turambure turebere first hand no tukoreye talk show icyo kora tugambire management so okuswe rwa katano rukwija ndenda kugira mu amri y'abantu barungi murari kurungi Sky TV irakari abantu.